Inama rero yahuje abakuru b'ibihugu bya East African Community na SADC, inama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania, yasojwe kuri uyu wa gatandatu. Ni inama yigaga mu by'ukuri ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inama rero itabashije kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu bose, kuko na Perezida Felix Tshisekedi nka perezida urebwa n'ikibazo ntago yabashije kwitabira inama i Dar es Salaam, ariko akaba yabashije kwitabira inama binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi nama rero ikaba yabayemo n'agatendo, aho perezida wa komisiyo ya East African Community yasohowe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ariwo EAC, ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Iyi nama rero yabaye uyu munsi yateraniye mu mujyi wa Dar es Salaam, bw'abayobozi mu bihugu bitandukanye bigize iyi miryango bigaga, bareberaga hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Amashusho rero yafashwe n'ibiro bya perezida wa Tanzania yagaragaje uyu Faki Mahama yitabiriye iyi nama. Mu mashusho rero yashyizwe hanze muri video n'amafoto yafashwe ndetse n'ifoto y'urwibutso igaragara uyu mugabo muzi mujya mubona afite imisatsi irimo imvi yari ahari. Hari ndetse no mu bayobozi bari bitezwe ko bicarana ku meza n'abayobozi ba East African ndetse na SADC mu gushakira umuti ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'umutwe wa M23. Yitabiriye inama rero ku butumire yahawe na perezida wa Kenya, ari nawe muyobozi, akaba yaritabiriye rero iyi nama nk'umuyobozi wari ushyigikiye ibiganiro. Ariko mbere y'uko iyi nama ijya mu muhezo, umwe mu bayobozi yasabye Faki gusohoka mu nama. Umwe mu badiplomate rero wari witabiriye inama yatangaje ko MC yasabye Faki gusohoka mu cyumba cy'inama, ati ntago tuzi uwahaye MC ibwiriza ryo gusohora uyu muyobozi. Ambasaderi rero wundi witabiriye inama we yatangaje ko, yavuze ko ari ibintu bisanzwe ko bibaho ko umuntu runaka watumiwe mu nama ashobora gusabwa gusohokwa bitewe n'ibiganiro bigiye kuganira. Yagize ati birasanzwe rwose, ati ni ibintu bisanzwe ko umuyobozi umwe ashobora gusabwa gusohoka mu gice cy'umuhezo. Ati ni iki kidasanzwe muri ibi? Uyu ambasaderi Pasinami yatangaje ko ari ibintu bisanzwe rwose, ariko nyuma yo gusohorwa abagize iyi nama babonye ko ari ibintu bitunguranye, basa nk'abakora inama ntoya, akanama kihariye, mbere y'uko batangira inama barongera babiganiraho. Icyo gihe perezida wa Tshisekedi we yari kuri Zoom akurikira inama mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ako kanama rero kamaze kuba, bafata umwanzuro y'uko batuma intumwa bajya kumugarura, ariko bamugejejeho ubutumwa basanga nawe ubwe byamaze kumuvamo, nawe yahise afata urugendo ava muri Dar es Salaam arigendera. Ubutegetsi rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwari bumaze iminsi butemeranya na Faki, bikekwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariyo ishobora kuba yasabye ko ari we wasohorwa mu nama, ariko ni amakuru aka kanya akekwa. Birakekwa ko Congo ishobora kuba ariyo yasabye ko uyu muyobozi asohorwa, ariko ni ibyanditswe ku mbuga nkoranyambaga, ariko nta gihamya. Inama yafatiwemo imyanzuro itandukanye by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Yasabye rero leta ya Congo kuganira n'impande zose zirebwa n'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo, harimo n'umutwe wa M23. Iyi nama kandi yigaga ku buryo bwo guhosha amakimbirane n'intambara
zugarije uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahurije hamwe rero abakuru b'ibihugu 9 n'intumwa zihagarariye abandi baperezida, bamwe bo batashoboye kwitabira iyi nama. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yitabiriye iyi nama imbonankubone i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Joao Lorenzo, perezida wa Angola akaba n'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bw'Afurika mu biganiro by'amahoro bya Rwanda, nawe ntiyari muri iyi nama. Yaserukiwe na Ambasaderi Tete Antonio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe ntiyitabiriye inama, yarahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Lieutenant General Ndirakobuca Gervais. Nk'uko rero bikubiye mu myanzuro yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama, aba bategetsi bagaragaje impungenge batewe n'uko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirushaho kujya habi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo iyi nama yabahuje isaba ko haba agahenge no guhagarika imirwano bwangu. Abakuru b'ibihugu binyuze muri iyi nama basabye ko aya makimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Inama yabo rero yasabye kandi abagaba b'ingabo b'ibi bihugu bahura mu gihe kitarenze iminsi 5, bagatanga imirongo ngenderwaho mu bya tekinike yerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano. Mu bindi aba bagaba b'ingabo bagomba kuzaganiraho, bagomba gutangaho umurongo harimo ibireba n'itangwa ry'imfashanyo y'ubutabazi, cyo kimwe n'umutekano w'umujyi wa Goma n'ibice biwukikije. Hakabamo ibijyanye n'ifungurwa biribwa, hakabamo ibijyanye n'ifungurwa ry'imihanda y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu mujyi wa Goma, cyo kimwe n'umutekano wo gutwara ibyo bifungurwa, ndetse n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Abakuru rero b'ibihugu bya EAC na SADC basabye kandi isubukurwa ry'ibiganiro bitaziguye hagati y'uruhande rwa leta n'impande zose zirebwa n'iki kibazo, yaba iza gisirikari n'iza gisivili, harimo n'umutwe wa M23. Ibyo biganiro rero iyi nama yanzuye ko bigomba gushingira kuri gahunda ya Rwanda n'iya Nairobi. Inama rero y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango yombi, EAC na SADC, yahamagariye kandi ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR. Inama rero ihuriweho n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ivanwa ku butaka bwa Kongo bw'ingabo z'amahanga zitumvikanweho bigashyirwa mu ngiro. Aba bakuru rero b'ibihugu bavuze ko biyemeje gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guharanira ubwigenge, ubusugire, ubutavogerwa, cyo kimwe n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere byabo. Iyi nama kandi yasabye ihuzwa ry'ibiganiro by'amahoro bya Rwanda na Nairobi no kubyongera ingufu ku buryo birushaho kuzuzanya. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC SADC ibaye mu gihe intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ikomeje gufata intera. M23 nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ubu ikaba igenda isatira umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyasabwe n'aba bakuru b'ibihugu biza kubahirizwa, imirwano irimo gusatira Bukavu igahagarara. Intambara hagati ya M23 kandi yateje amakimbirane no guterana amagambo hagati y'abakuru b'ibihugu
byo muri iyi miryango yombi. Tukaba rero twiteze ko iyi nama imyanzuro yayo niba koko izashyirwa mu bikorwa n'impande zose zirebwa n'iki kibazo, kugira ngo umutekano ubashe kugaruka mu bice bitandukanye bya DRC.